mi program fashani silsilage kurigi program nimmaliru wah gosoin hisabu ali abdullah adis algonu hitugo hama ufede swalate ke oti ingeta mi furatam swalaki man allah nahi kurevi kandatakun durwe allah engevi gotun ulumaki mujtamam beer kuran jehene kametto mi wahaka ateren algonuge hitanganna swalate ke mi hame gota ma tohiru miheku kuvveriyeka waane gotaki kobato mivis anna swale adi emihaku ekahala ma tohiru miheku rashun nere fassadan jehene to amilla wazanu nere beeru kuran jehene to mi swalatan algonuge hitan ade den mi wahaka aguligen algona hama handana ngannani allah subhanahu wa taala ge wahi basfulu lutu ge faanuge qawmuge mihun lutu ge faana medu kanta kurigo bayanko man allah subhanahu wa taala kirat qur'anuge al araf suratuge addiha devana ayatuge wahi korwa fonani akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun tiyaba mihun ge rashun eba mihun egmanaki lutu ge faana ekale faana tabawi mihun nereshe eba mihunnaki tohiruwegen wabeke hama algona mi wahaka feshi hisabuga mi anna khiyalta mi hisabuge baade mi fadeku mi mihunge khiyalta ngas mi gotaka sosala mi jihuni kiwe bae nuna mihun fasala nagala mi jiheni kiwe bae hama egota mi ibaratun algona men balala fiya mi mihun mi wahaka mihim bunam wes ladu nugannani heye baifaharan algon menna mi mujtama'atuga diri ule iruga eba fene mikahala kantata wes adi mikahala ibarayta beenun kura adu wes ebaive ehme mi khiyal algon hitugo mi ufede gote vi mihim wegenne bai mujtama'atuga algon men ule mun dayar algon men kamfata wes sama mikahala ibara baifaharam adu ive ehme iffaitirikama tohirukama saftahirukama hadimududaru viyanuda amotaka duruma misalaka liwatu kuruma adi enunas luutuma maguferuma mikalakantakun sadumuge ahuduveren evlunu gota nuule ekantakun durumaki kushaka jurumaka faafekan hadala mujtamatan algon menna vesama eba fene ehemwima ei oguba den jihene kamen heye den algonda mukhato kurabati sual din vidalima algonda ki ilmi mihe kanwati algonda danwani kommetane bies insafu macca be insaf ara insaf gelli jikama banya hama ehenne wani ehnant adami sheikh ibrahim ge wahaka algonda danwani echki hagigatu algonda insani tarikha khasakon nabi bekalunna rasul bekalunga tarikha algonda balalar ebbes bekalaki bekalaki inne risalatu ge sabun amilla gawmuga hunnun bekalen none ade agon me musa fana tangul kure jela musa fana balari kamogane se kalefanas mi banisa lubaga mi honne ko kalefan jihodagati firawna fidaga badanno ade ko agon mi fahadji agon ma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam balari kamogane se kalefan gawgo mi honne kidin lutu fana gawgo mi hon kuri kay kantat no kuri kamga bi namas kalefan gawgo mi budan olokan kuri kalefan se kalefan gawgo no honne wegen jihodagati ehentanaka hejura wadaganno engam me demme ko ali abdullah vidal wen hagigatuga agon men risalataka balalare bekalun ginnevi haggutedu hennas baatuluga halwerin miwawataki emihun deke gotuga emihun haggotuga tibi ehemima hagegatuga e haggan e hagguge magamuga novi baatil e magama dam mejeheni sheikh abdul hussein ade mi algon men mi dakkamanda wahake ke algon hama wara muhimmu mawduwe den algon ti jawaba deterega visnala wahake dakkalen balalar biwagotiki hagigatuga algonmenge tere fonuwe komme rasuleki ebe fon tuppulu irussuren feshigen eto waran iffatteri amanatteri bekalu ehmema ebekalun iturfulen nohaddawane egotum miwagoteki qawmuge terega ebe fon mashhurwe waran pawani ebe fon neki iturfulen nohaddawa bayke ehmema komme bekalakus ebekalege dawat qawmun hoshala iruga ei tedukan emi hona enge ehmema den hama ehen goten nove qawmun nerelunnu ehmegin agonmenge ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam warqat bin nawfal den nabi nun to kalege fan qawmun nerila duwahu timan duniyege hunna nama hatrangale al ustaz musa nizar ade demme mi azi de ishara kore nukta ki algod men hama warabboda faaha kore nukta ei mujtamato ga warabboda mi fenna mandani noba amaltan hinga mi hun
එමිහුන් එකන්තත් රංගල කුරුමට්ටක වරක් කින මාසෙකෙතක කුරාතන් ખાસකෝ එකන් එමිහුන්ගේ බයෙන් ඉතුරු මිහුන් හොදුමට්ටකවස් එමිහුන් එක ෆාඩ් කැම්පේන්ස් කුරාතන් අලුණු වෙෆෙන වකිකහල ගොතක එමිහෙගේ ඔළුන් තංකොල තහසීබ් තංකොල අදබ්වරි ගොතකන් ඔලේකම වඤ්ඤා වකිබයක දෙකදාන මුජතමෝග මිෆද බදාඛලාගේ අමල්තන් නෝනියා දීනා ඛිලාෆ අමල්තන් හිංගා බයක විස්නිෆ මෙවන්නනි එමිහුන්නකි ඒ හැම අනේ හැමඩක් ඔය නා තහසීබ එකම එමිහුන්නකි zamaana මේ එගොදක වෙස් ගොලේ zamanuge usulතක ෆෙතේ බය නෝන්කම මිහිගොස් මිකහල එමිහුන්ගේ බොදුග මිහුන් එමිහුන්න මලෑම රද්ද කුරා කහ තුහමතන් අලවා එමිහුන්ගේ අගොට්ටාලා මිකහ කන්දත කුරාතන් එෆෙන එහිම අගොමන වරබඩ ෆා කරෝ ખાસකොතෙග්ග හෙදි බොඩෝමුන් අන්න ජුවාන් ජීලිතෝගේ සෙකුන්ඩි ගහයිගතුක මෙපද මේ ඛියාල්ත වරබොඩ අශකරන දාක මුජතමත් ෆසාදවගෙන් දාරුග එම්මෙ බොඩ අවුමෙන්න ෆා කරේකම කී එහෙම ජුවාන් ජීලිත අවුමෙන්න එමිහුන් හෙදි බොඩෝමුන් අන්නරුග එමිහුන් ගතරේක මිකහල ඒ වරතන් ඕමුගේ සාබම් වාගතකි එමිහුන් එකක් අඬහක ගොලි ගොස් එත බයවරු ජුවානුන් තක මේ නොබෑ මග වර ෆසෙන් එබ ගෙන්දෙවේ එහෙම මේ අවුමෙ වරබොඩ සමාල්කන් දෙන් ජෙහන කම කිතෙම්මෙ මේ කංකම දෙතරේග මිදෙන්න විකහද ගොතක මේ දෙකුණුකම ගාවේ සාවුල් මිදෙන්න නොබෑ ෆාහිෂ් අමල්කා දෙතරේග ඒ රංගලු කමකම එකන් කුරාබේක කිතෙම්ම साफ को फेरोन को मगा यस नो नेम कितम रंगल एकन कबूल कर मगा यस एकन नो रंगल को मका ए हम एमएमएस कबूल कुरान हम मे कहा कन तो सब मुजतमत फसाद वेगे दाग तंग आवल में फेने हगे तो शेख इब्राहिम එහෙම අල්ගොන්න මිහාර මේ ජවාබ් තකුන් එඟුණ එච්චකි හගීගතුග මිකහල ෆුරෙදු මෙග්ගේ අහුළු වෙරින් මිෆද ගොතක වාහක දෙක්කුම කී අජාබන් ජීන කම නෝනේ කොම්මෙ සමානෙක් ගාවස් මිෆද මීහුන් මුජ්තමාතවුග දිරිවල මුන් දානේ මිෆද කංකමා මෙද අල්ගොන්න මෙන් බුණ ජීනි හම ලා හවල වලා කුවත ඉල්ලා බිල්ලාහි හගීගතුග අමි ලිවාතු කුරුන් නුන්නම ලූටුගුන් නුන්න මග්ෆේරුන් නූනම මිනුම් වෙස් නුබා ෆාහිෂ් අමල් කුර්මකි නොත බදඛලාගේ අමල්තන් හිංගුමකි එයන් අදබ දෙන් ජීන කම මී බොඩති ජරීමාත අමදත් කලි ආද ලූතුගේ ෆානුගේ කවමුගේ මීහුන්නකි හයිගතුග වර නුබා ෆාහිෂ් අමල හිංගම දිය බයි එමීහුන්ගේ අමලකි ඒගේ කුරි එවස් බයකු කොෆා නුවාෆද නුබා අමලකම කුර්ආනුගේ සිෆා කුරවාෆේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එහෙමීම ඒ වර නුබා අමලික ඉගනි අදී එමිහුන්න අල්ලාහ් දෙවි අසාබකි වෙස් ඒ එහෙන් එවස් බයක දෙවාෆා නුවාෆද අසාබෙ එහෙමීම මි කමුගේ නුබාක අල්ගොල් මෙන්න එගේ මි අල්ලාහ් දෙවි අසාබුගේ අසාබුම් වෙස් අදී කුර්ආනුගේ වර හරුකෂි ඉබාරා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහුන්ගේ ඒ අමලා බෙහෙගොතුන් බේනුම් කුරවාෆවනි de algon menge ma rasula sallallahu alaihi wasallam wes mikam warabboda kuveri kurawwa adi fawe den lutuge faanu qawmuge mihunge amala balairu emihun kongolo amalaki firehenun ejjinsun gulu hingu firehenun jinsi gulu hingu ehnamo es miyadu adi evware ma kuriga insanu meoleni anhenun wes jinsi gulu eba hinga ejjinsun kirit rasula sallallahu alaihi wasallam mige saadaste ka har kuri ekam wes wani haram kurawwa hadisul kurawwa fa man atar rajula fahuma zaniyan wa man atal mar'a fahuma zaniyatan firehena igata atwajjanama fahe edemihunaki zine kuri demihunne adi anhena igata atwajjanama fahe edemihunaki wes zine kuri demihun kamuge beleven ade kirit rasulage me basfulga ekalefanu kinaya beenun kurwa fani sida vidalungu badluga mi basfuluge aslu muradaki firehenaka jinsi gulu hingafenama edemihum wes beleveni zine kuri demihum kamge adi anhenaka jinsi gulu hingafenama edemihum naki wes zine kuri demihum kamge beleveni ema ejjinsun gulu hingumaki haran kamekkan kirit rasulage mi basfulun wes olmen neti eba enge den ejjinsun gulu hinga mihunna adabi gotuga මෙන්නනි zineege adab kam wes mi hadis fulu enge ehna mes ilum werin adi zineege adab vure bodu adab emihunna den jehena kama vidaluwe bayin ilmeni vidalwa gotuga emihun jeheni rajam koffa andala adi anabba ilmeni vidalwa gotuga emihun mati ustanakum wattala emihun jeheni hala kolla komme kas mi amalaki war nuba amale muli insani mujtama miyadu mi nuba amaluga wani jehifa adi
ಇನ್ಸಾನಿ ಮುಜ್ತಮಾ ತವಗೆ ಜುವಾನು ಬೊಡ ಗೆಲ್ಲಿ ಹಲಾಕ್ವಗೆನ್ ದಾ ಎಕ್ ಕಂತ ಮಿ ಎಜ್ಜಿನ್ಸುಂ ಗುಳು ಹಿಂಗುಮ್ಗೆ ಸುಂಪ ಬಲಿಮಿ ಮಿ ವರ ಹಿತಾಮ್ ಹುರಿಕಮೆ ಎಯಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಇನ್ಸಾನುನ್ನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಿಮ್ಮತಿಗ එකලාගේ ඛලීෆා කන් කුරා එහෙන් හුරිහා මඛලූගුන්නවර මෑක් කුරවා මත්වරි කුරවා ෆොනොයි බයි අදි එකලාගේ රුහිවඩිගින් වා ගොත හේගොතුග බින්ත අමීරුකෝ හේගොතුග දිරියුල් මට්ටක ෆොනොයි බයි එහෙන්නමයි සල්ගොන් මෙන්ගේ හාලු මියදු හයිවානුන්ගේ හාලවර මිවණි දශක් ගොස්වා හයිවානුන් නා බෙහෙ ඉල්ම් වරින් විදාලවා ගොතුග හයිවානුන් වෙස් කොංගුල එකමෙන් නොන් ඒකි එජ්ජින්සුන් ගුළුන් හිඟුමකි එහෙම අල්ගොන්බෙන්ගේ ಹಾಲತು මියದ್ මිවණි හයවානුන් ගෙරිබකරි ජනවාර වරවෙස් දශ දරජේ ගොස්වා එහෙම මි අල්ගොන්මෙ වරබ්බොඩ විස්නම් වෙජ්ජ මස්සලේ මුලි මුජ්තමාවගේ හුරිහා ඉන්සානි මුජ්තමාගේ එම්මෙන් එකති ගණක වෙගෙන් මි නුබෑ සුම්පා බලින් ඉන්සානියතු සලාමෙක් කුරවේනි එහෙම මි අල්ගොන්මෙන් ලෝතු ඉෆානු කවුම්ගේ වාහ දක්කායිරු අල්ගොන්මෙන් ඉන්සානි මුජ්තමා තවග මියදු mi nuraka tiri waba fitri fawakam fahako adi ekama halle hoda mase kurmaki emmenge wajibe halwona hiwani mi duniyage taraggi efa gaumtawga gaanoni gotun hudda kame kamga mikan eba hadai adi insani hagguta negulagatun kamga dekeye mikama hudda nudinungai mi duniyage miyadu jumhuriyat nota democracy etanega onnakama fakhur veriwa gina qaumtawga kanta hurigotaki ඉන්සානි හග්ගුතක ඛිලාෆ් කමෙක්කම දෙකෙනි එජ්ජින්සුන් ගුළුන් හිංගුමුගේ හුද්ද නොදීෆිනම එහමි කොන්කහල විස්නුමෙ බාලවන හිතාර ඉන්සානුන්න මිහාරු මි විස්නනි al ti visma de tere galun hiwani agun MMS visna jefo masalen eti masaleki Sheikh Abdul Aziz Ali Abdul algondu adi en ichen ituru kolla hivve ei tiya gulun huri ichi ingeto ei algon mennan Allah subhanahu wa ta'ala ambin hudda kurawa fa viruga waki usul takka qawaid takke mati ambi beenun kuru mi onna ingeto eddam mugaves eddam kuram vi goibes algon menna bayan ko dewa mi onnani eya khilafa algon men kantatte kura nama ei wara gos kamaka vegendani insani usula mole khilaf ingeto egotun algon menna miharakan ais mi usul taka khilaf wa khabartan algon menna libemun ebade muli duniye gaves kuramun annakan tekin e angem mi anu tambi miha furgas farai beenun kuru ingeto mi kantatte ki khale ligin islam ti haran kurawa mana kurawa fa kame ma nabiya ge waiduge warak gada baspule bega oegeto hadis ful kurawani man ata haidan aw imra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala muhammadin haid weriya ka iddan kuruma adi anhe abimihage furakas pa beenun kurmaki beenun kofi miha dannashe ene ki muhammad gifana macca baawale vitakeccha inkar kofi mihike kufur kofi mihike ehma insana algon me muslimegge daraja in kafirege daraja vette kame algon me kokge nuwane kotakas Sheikh Ibrahim ade algon me mi wahaka mi gofi pa behigen diya kam goes wahaka mi dekeveni hage gatuga lut alayhis salam ge qawmuge mihunge wahaka emihunge amaltoge wahaka ade Allah taala lut alayhi salam ekalek faanuge ahulu merin mihum me koramundiya nuba fahish amaltakum wani tohir kurawafa ennamme ekalek faanuge ambikambalun emihunge tereng wani himenifa emme furihama gotuga levvi bayge gotuga lut faana taba mihunna adi ekalek faanuge darifas koluge mihun himenifave lutuge faana sadumuge ahulu verina tedumaga ekalek faanu gowale vinames emihunge faratum hew badale nen asfe maguferun ekwerina khiyanet tervun wawda khilafun ebami hunga majlis taka nadi taka hamatan taga fahish amal hingun mifada kantatan hingumuga janawarun eke effade emi hunge diriyulun bina kofa otit mi wahaka guligen lutuge fan emi hunna Allahuge basful ibwa inzaru devima emi hun gunakama kirat qur'anuga sifa kofa suratul ankabutuga man Allah wahi korwa fonnani itina bi adabillahi in kunta minas sadiqin kalek faanu tedubahum wahaka dakkakama waanama numata tiya vidalwi tedubas nama Allahuge azabu nikan genes dewashi den lut alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratun mi fasidu qawmuge macca nasru devun ediwadagen dua kurawani Allah ta'ala mi ba mi hunge mi ghireterikama mi rulige macca ekalange ghireterikan ekalange kofa funuvi emihunge macca
adi ekalaange rasuulaage dawatan ijaba devvi adi ekalaange malaikatun emihunge gaata fonuvi mifahar mi malaikatun saduma wadaage magmatin Ibrahim alayhis salam ziyare kurawa ekale faana devvi darikalun libadaanwane kamuge ufaawir khabar devvi miwaha kir qur'anuga Allah wahi kurwa fonani qala fama khatubkum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alayhim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin mi suratu zariyatuge ettirihum suratu risonayatuge nila maneki Ibrahim alayhis salam e malaikatun vidaluye e Allahuge rasulunne e maneki Allahuge rasulun gotuga Allah fonoi bag gotuga insanunge gata wadanna malaikatun kumawati tiya bekalun tiya wadanna wani kom beenume gatoy e bekalun dennevi timam bekalun fonuigen wani kafir qawmege kairashe ei lutuge faanuge qawmuge mihunne ei emihunge maccan alifaanum fihefawa mashige hilawkew mashe e hilata ki e musrifun nattaka kaleeg faan haddama bodkure raskalan hazratuga faahaga levigenwa hilateke den Said bin Jubair adi as-Siddiya gatada Muhammad bin Ishaq riwa kurwani Ibrahim alayhis salam mi wahak fulu adwesse mafo vidalwiye tiya bekalun tinsateka mu'minun tibi tane hala kollawani toye den e bekalun dennevi nuuneke den Ibrahim alayhis salam dennevi ehmwiya duisatoraka mu'minun tibi tanen hala kollawani toye e bekalun mi dannawani nuuneke anikas Ibrahim alayhis salam vidalwani ehmwijja saris mu'minun tibi rashen hala kollawani toye e bekalun dannawani nuuneke anikas Ibrahim alayhis salam vidalwani ehmwijja saada mu'minun tibi rashen hala kurawani toye e bekalun nuuneke vidaluma fu anikas Ibrahim alayhis salam vidalwani emme mu'minen hunnai tanewes hala kollawani toye den e bekalun vidalwi nuuneke Ibrahim gafanuge miwaha kalgon menna Allah subhanahu wa ta'ala suratul ankabutuge 32 wana ayatuge itura bayan koddem gotun wahi kurwani qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha maneki Ibrahim gafanu vidaluwe hamakashorun etanuga lutu gafanu be honnewe den malaikatun me dannawani man Allah fonui malaikatun dennewi kom me wani timam mennan etanuga wa mihun enge ehem wima mi etage halat hurigoy miya ada alwan Ibrahim adi tiyan tiwaha kawar tafsilikon Ibrahim ti bayan koddevi den alwan hitangarani mi yang asduga tarikh liyon terin hama babege gotuga bayan ko adi qur'anuga wes mujadalage maanaga asemi innani kiwegen bae mehe mi vi detta ei insani fitratuge goten ei timage mi honota ailage mi hon salamai kurum ehmema qur'anuga wes hama kandeligin ais angwa babitta ko anfusakum wa ahlikum nara tibami hunge aile alifan salama kora ei hama gamas fitri gotun ede kame ema imam tobari liuwafa oy hagigatuga etanuga me ufawir khabaru devuma fahu e qawm lutuge fanunge qawm halak korevumuge khabar devima Ibrahim alayhis salam husna walati enika lutuge fana ekleg fanunge ahlu baytun hama halakogen dani bae kihine bae mikan oti ehmi mekelek fan mi dannawani Ibrahim idale gotta mehem mi tanuge fas mi hon fansas mi hon wata bar mi hon wata diha mi hon wata ekako ehen hurejjikam wani emme fahon ekelek fan mi dannawani inna fiha lutu alayhi salam taba hon nabi kihine malaikatunne tibe kalun e qawm halak rawani den malaikatu mi dannawani nahnu a'lamu biman fiha lanajjannahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al-ghabirin timan mihun dannamu etanoga tibi kombe kan lutu gefan etano salam wada gannawana adi ekale fanu ahlu salam wada gannawane ege terin ekale fanu amikomanu fiyawa ennon toba asaddi vidalwi Ibrahim gefanuge arihun malaikatun nukume wadagen lutu gefanu gariha wadagate ei duwalege menduru wagute sadum kora ara hamwetana lutu gefanuge anhem bekamalaka baddalwi dem mi bekambale ka mi bekalum mi dannawani timammen tibene tane mirashun libidane heyye ekamana vidalwani tiyataga madu korawasha mirashan nuwannashe tiyataga madu korawashe mirashan nuwannashe timankamana ebe wadanawme den ekamana lutu faanu gariha wadan vidalwani bappai rashuge dorukariga wara riti zuwanunge bekwe tibbe den ekamana vidalwi mirashan emihun veddumuge sawum timammen fadiha vedanati mirashan
nuwaddash ekamak lutuge faanu vidalwani ehenaku nuwane emihunna mehmandari ada kurama hengashe mige mihun nu mihunna nege gotan mikan kurama hengashe den lutuge faanuge ge e mehmanu gennevikama miwani ekama guligen lutuge faanuge ambikambadu rastiriya nukume mi khabarta fatura alunukama wani den mufassirun miya guligen bayan kurani lutuge faanu gege dorukulu kaariga dorulappage ebekalunge difauga faare lut alayhi salam hunnevikama rashuge mihun doruhuluwan ulunukama ve a ehindu lutuge faanu emihun nasehe devvikama ve adi egeyan aun manakurevikama wasve den kandatta gos mayusuma hame diyei eg maneki algon me na mi engifa gotum vejjiya Allahuge azab annanakamge inzar devun adi mi lut alayhi salam ge mayusi halatu boduwima jibril alayhi salam nukum wadagen ebekalunge hagege lut alayhi salam vidalu devvikama wan ei ebekalunaki insanu nunkama Allah fonu bi malaikatun kama ebekalun mitana wadagati eran hala kurew makamga adi ebekalun mi wadage mikantatta migotuga mi gendevi e qawmuge mihunge nabiya e qawmuge mihunge halatuge maccan hekiwu mattaka kama bayan koddevani mi wahakyan ishare kurwa man Allah subhanahu wa ta'ala surat huduga wahi kurwa funani walamma jaat rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun asib وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد معنيكي أدي تمنسكلان رسول إبهي ملائكة لوط غفانو غريها وداغن هندو قومغ ميهونغ فاسدكم غسومون إبهكالون درغوت ودانتي إبهكالون مدو درفلوه هتام كوربي adi ebekaluna medu hippulu dativiye adi vidaluye mi waran hitama veri duwaheke adi ekalefaanu qawmuge mihun ekalefaanu garihan avassawahan ay kurin emihunnaki nuba fahishkantatta kongulunu mihunne ekalefaanu vidaluye e ahurenge qawmuge mihunne mitibi ahurenge ebahi qawmuge anhen darinne tiyaba mihun shar'i gotun ekambalunna kæveni kuranama ekambalun tiyaba mihunataka saaf kambode fahitiya bamihun Allah taqwa ver washe ay timan kale faanuge mehmanunge kurimatiga timan kale faanu ladweti nukurashe tiya bamihunge terega heje he firihenaku nuwani heye miwahaka miha hisaba diyumu ebamihu midennevi qawmuge mihun beenum vi komme goten hada faas lut alayhi salam ge mehmanunna hamaya diyuma den ewagotu jibril alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala dannawani Allah timam bekalunna memihuna kommes kahala uqubate dinumuge hudda dewashi Allah subhanahu wa ta'ala e hudda ekale faana devumu ekale faanu ge fiyafulu emihunge yaga bisawalevmu emihun andiri khanu bayege gotuga vegendiyei e angshara korwa Allah wahi korwani walaqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum den mikam mehem bumuge sawbu lut alayhi salam evs kahala bire e qawmge farataku nei den ekale faanu benu wadati awaha bimihun halakwe tihuma ehme dennevi hama miwagutu ebihun halak kuramma minun toye den malaika bekalun dennevi nune hendunu wagutuwe emihun halak kurumge mi maideki nota waguteki ya ishara kurawa Allah wahi kurawani inna ma'idhum as-subh alaysa as-subhu biqarib nihai sabu mi program nimala wakiwani irad kurawiya adius mi fadahim fursatakan edemu adi mi program gu sabun ehun terina faida hori malumat taki genestun kamge hinham jehum beslibi gannamu program record kuri Ahmad Rashad Hussein bi Sheikh Abdullah Jamil ufeddi algon Ali Abdullah wassalamu alaykum